Ikwayala iTaxo UJ Choir nequka amalungu angabafundi kwidyunivesithi yaseRhawutini iUJ ikhuphe ingoma nethandwe kakhulu ngabathandi bomculo kweli nethi Mveli Nqangi. Le ngoma ifumene inkxaso emandla kwiqonga lonxibelelwano iTikTok ngokuthi ibukelwe ngabantu abangaphaya kwesigidi ze kwiqonga leApple Music yamanyelwa ngabantu abangaphaya kwama50,000. Kanti umdidiyeli weendaba zethu uStheliswa Bheja uncokola noThando Mkhize nongumsunguli weli qela lomculo ngale mpumelelo yeli qela. Masibambe ngazibini kuwelisa nyani ke apha e-studio ndinaye uThando Mkhize. Phambi koba singene emxholweni make ndikubuze eligama lithi Taxo UJ Choir. Ndiyayiqonda iUJ eli lika Taxo livela phi? Okay, igama Taxo UJ Choir kahle abbreviation yegama lesonto esikhonza kulo, which is the 12th Apostolic Church in Trinity. So we decided ukuthi i-abbreviation yakhona siyenze ngolimi lwesiNguni isiZulu ukubalekela nje izinto eziningi. Then ke ngoku ingoma le ethi Mveli Nqangi nikhuphe pha ngoJuly kulonyaka. Khanti sibalisele ngayo kuba yintoni ekhuthaze ukubhalwa kwale ngoma? Okay, uma uyilalela ingoma yakhona ithi uNkulunkulu wokhokho bethu siyalibiza igama lakho. So iculo lakhona libhalwe yimi mangilibhala bengibheka nje ukuthi esikhathini esiphila kusona manje abantu abaningi ikhona into ethi abasadumisa uNkulunkulu straight, so babheka kakhulu ngazuthi umuntu owumholi esontweni uye osevela kube ngathi uyena udunyiswayo mhlawumbe upastor kube ngathi uyena uNkulunkulu. So I decided ukuthi ngibhalele iculo ukuthi ake sibuyele la ekuqaleni la okhokho bethu into ababeyenza ekuqaleni bedumisa uNkulunkulu owawumveli Nqangi owavela kuqala emhlabeni. Okay. Ndike naqoba pha ku-YouTube le ngoma ithi yona lethi Mveli Nqangi ipha ko 3.1 million views. Kwi-iTunes isebenze kahle kakhulu, inqinqese phambili kakhulu, ipha ko 500,000 streams. Niziva njani ngaloo nto? Ngicabanga ukuthi ama-numbers masiwabona nathi la kuma-digital platforms ayasithusa besinakho ukuthi mhlawumbe iculo lingenza kahle, but besingenakho ukuthi lingaphusha ngale ndlela liphusha ngayo, and siyabonga kakhulu ebantwini abasupportayo. Siyacela nje baqhubeke besisupport. Khawucacisela ababukeli uba mhlambe xa befuna ukunivotela, befuna uvotela ingoma yenu Mveli Nqangi baqhawula unyaka benza kanjani? Okay, Ukhozi FM likhiphile ithuba lokuthi abantu bangavotela noma yiphi ingoma abafisa ukuyivotela. So nathi siyacela emphakathini ukuthi basifakele nansi ingoma uMveli Nqangi. So uyabhala lapha igama uthi Taxo UJ Choir uMveli Nqangi bese uthumela ku 33665. Taxo UJ Choir uMveli Nqangi 33665. Uthumela noma kangaki noma u-SMS noma kangaki. SMS biza nje 150. Singene ngawo uMveli Nqangi. Siqhawula unyaka ngengoma emnandi kangaka.